wana teba. Mamang da su nagagi snaw amada. Sekonda to eba sise. Thomdala mine gari ga se. Tara chule makru du ka eba. Ai di madam du da sekon hai di mui shima kappa mama lei bane ba. Adu da ai di shima kappa gi laksa bane ba. Thomdala mine mo gi break seba mayam du na. Hanna bau yeng ma za na te mana ko lao le we. Masin chi ga la hawe ba. Adu ma so eba. Sekonda su thokra bane ba sise. Uri pok da su thokre ba 2020 ga 24 25 ti oi bane ba. Adu ga handang na mu kai to ba. Mahiro ma hato pire ba ka shulai tana. Hai bani mioi bigi right to life ka shulai ta ba. Mioi bigi right to dignity su ka yam da khambi da ba. Ma unda to ba se ama silai ba thi bane ba. Maramaduna ai gi oina apil chasage. Madu punamak madu gi legi ba gari kari ka loina mak na khoi gi legal through da legal da chatpiu. Hai ba se ai tham sage adu ka legi da ba mahiro du gi imung manung su awa ba du su ai social media gi through da lam na phongdok chari. Ai ya ning dia ba. Maramaduna masin da sam akoi gi Meitei pangani snaw da Meitei da thomagadi Meitei haina adudagi Meitei na mu Meitei pang adu gi ba comments ma'am da drop to biganu punama Meitei tok thoko nagagi snaw su loina mang Manipur da le bidi ba adu gi bidu bu bi ba mi amata nungai ba natte nungai te ha ba sia ai thamjarang gi ba ko angang du gi mara leite ba ana ina angkwang jagi ba do adu misam gi gari oiramo ba en sultana pradeep sagol sia nangi gari oiramo ba nangi gari phagadra natraga thatu ki gadra ba sia ado modong gi wang oi bi ba ai gi gari oiramo ba Abdul Rasta ba ado modong gi gari oi bi ba noi gai da phagadra thatu gadra ba sia masini maduna kai hainingi bano ba kai hainingi bano ba adudi yadre ba Manipur se yadre ba lawless amani ha ba du so hai ma thoi tra ha ba gi achoba wang se tatana ngang na ra ba ne ba tatana ngang na ba na te lawless Manipur na ha ra ba ne ba maduna Manipur da executive department Manipur police na concern to view review to view and to be correct to view apha police ma'am le ko ai nai sini secretary mang da esidele ma thoki matam da SI amana group phazana upaga sopoda handling phazana tawe ba hygiene lo yawe ba protocols da protocol ki point 4 da 5 da ma yaw bani I remember o to be correct to view yaw bani Indian constitution pi ba da ko kari gumba asiba mi esa se oina puthok pi ga da bani and hygiene handling haina ne am hygiene handling oina ma handling to ga da bani ba madu yam yaw bani undignified of nature da public ki view da uhan ba ya de ba si ma ya phazana yaw bani ai ko gi dignity gi da ko constitution da pi bi ba phazana yaw bani ba ko gi right se madu matung ta ba da di any accident to matam da police department police oi basna glove roman handkerchief adu punari se happy ba se kari marang gi noina adu oshema na so habi ra ko lai so uniform ma phazana maintain to ga da bani ba officials sin se police kudi mak se adu ga magi glove kari class dum ha pa yaw oi ba ma yo ba ko tamngam de ba accident ha ba se ai sim tang tham sa ge ta ga sari amakha ta ba issue da ko ayam ngang ni issue se yam tin ngang ni ai di khang de group da thari ya Khumbongda ya gas stop na ri na kapi na ai kai gi noina ai dia IDP ki ke yosi sangai festival chobo issue ori sida ai di oro boning ure liquor phaba is okay liquor phaba seng nei wa mang zage liquor phaba da ubu uraga di imai be na mogi akodi su customary law ma lei zari ba maina pai bi gi su magi su customary law ma na bind tori bane ba yani ko matamadu da liquor ma phaba matam da tear gas ka pai ba sa Manipur da su ahan da su oina ba su ya na khalle ba yani ba to bo yes maira pai bi me am da thola ga liquor do phare maira pai bi me am da thola ga na koi de attack to duri hai na koi self defense ne ba adu ina lower sine fa na good times da what about na koi tear gas ki makhon ma thola lei ba adu akoi haksang da su kha lei ba maira pai bi ma singdu da mi pai ba ma intention ma poklei ba du di ma koi self defense na karam na oi do no kari no oi ga do na ba sa a big question to us Lika ki matang da ai wam dai jage ba ang achon bada lei to ba atong bada lei thon ba ba sa adum to ga lei de kwa mana kar ba kita kana kai to ba mayam sulam kang ba dimapur adu du myam lei ga le habi jabi talab jada khaini kwa kari kra to bada akhang a he acho asang pam nai ba pam don ba manung mapan dung panda achum ba gi damak ta aseng ba gi damak ta lei biri ba kaya mana su khangpam thue ba kan khang ngani ba si se ai thajai ba adu duna chin kayang kuina prajada Sinban da kuhi teiraga kayam kuino uchai ki duna habisa ai amuko suwang hangsage ba karamba miyoida phamnai ba phamdon ba kwa managi kraba to bo boiro to da bo boiro dima pu da tuina chapa boiro chatta ba boiro liquor ki ba pusalai ba ko me ama ma se legally oin u cho ba kaklei ba me na phamnai ba phamdon ba hai gre ko loina ma nung ama di pan gi achumba asing ba torakani haina leibiri ba ibung ipau
Kana lawi kana paisa kaya kujok pinay. Ha? Kana paisa kujok pinay kana da wanomi. Karamba party na karamba party da makadalay. Karamba zati ki party na khwaidi ke na sauna lady bano kwa mana karba. Liquor zada khaini talab. Siyang naizage. Kanagi akoy ki karamba party karamba organization karamba sangsan karamba loop karamba individual karamba XYZ. Everything when among nina consensus se. Kanana kanagi makadalaiba, kanana kanagi ayaba permission pigadaba, kanana semang the square togadaba. Everything puna magtulay na koi na toriba tabak kudi makta, soy drabra na traga soy drabra. Adukuma ato mayama, ato mayama lady toriba. Aduga sumatagi imamera pai biduna, pare qualia kang seeking a toxera padudi, na queen imamera pai bising se, lali, lo tugai haiba, lo tugai sikanano. Kwa mana pusalang na buhon na pamatam, liquor mayam number 4 pusalang na buhon na pamatam da. Sign so in tong nariba, kanakang ni army at also bada wanom tong mo ba. Kanakang ni toramadi. Adung mamayam do din na koy do crime na trabra. Hi benida. Adum lab sir to mo please. Adum mo do di crime na trabra ba. Achoba maport on mafia itali. Drug mafia boy ro. Drug mafia narcotic mafia mayam chow to riba. Kanana pa ya kina paisa khaina riba kanagi makhada kanana leiba karamba zati ki makhada karamba zati na thabak suriba karamba zati na khanao pona proud oijariba karamba zati na zati masin khanariba karamba zati na zati da kanana paisa piba prime minister ki thakta magi concern da karamba zati na hair ga concern na tauba taba loina khangna wa fama aktane tabo IDRK sentui IDRK whatever with proof Laiba or thing about Taragadi. I did out home any. I did out talk any go. What will be no one see them? And the issue river. How's the NPP Neston NPP Papu Commander notice Soklakdra? NPP ki member Kara the Haiba, do not talk with the NPP the MLA Meitei MLA Kampa gave. Naina Meitei Soklakdra and Haiba, a home super topic, NPP. Ana ani subaya pelam sisaram ke mafia mayam no fura mayam tori basi crime na tabra makoi na tora kana punishment le taba adu ima ibe na likar khara phabagi kwa mana khara phabagi ama khara phabagi damakta lo thugai adu towi ada towi property thugai tension pi ai dunabu any charge ama the tear gas Kappa haraga move control to bagi wafam da mafia mayam do control to na bagi damakta di tear gas Kappa braba kapsalu braba Kapsalu berapa? Musalai berlain di mapu kerika lain sida, hurama mafia mayam sida, nui mafia mayam se, semain tahu bena, siang dua lah berapa? Kapsalu berapa tiaga se? Adu tahu bagi, adu si whatever, ama army da, adu tahu salure, siang dua payau berapa? Mati lagi makan anu, adu ki, coba mafia mayam bu siang dua lebang enggak dapat saya. Karamba party na no karamba organization na no karamba loop na no haibasya nasana ke santu bidina khawrong na ngai zari bang si bawa so idina leram gini ba achumba asengba pamza ba ibung i paw leram gani ai ta kapninge ba ai am ai ta kapninge ba ko phongdok ta ba mayam na ne ai din om sak na ra ba ne ba seng ngai ba adabo ai ngai zari ba so idina phongdor khini ne so idina sengdo halo ba para ga sengdo lo mami mana pulaga statement la holo ba Aina adugi army da du pasapi zai aina adu puna bagi da 50 lakh na taga karoni su pi gre ko kre ai sisi to bota ai sigi yana ba sema da ai sisi tawi hai ba zati sigi party sigi adu na moina pai po se adu whatever adu matung da sisi parties na pai kwali sikangi sharing da sisi MLA se yaw ina taga yaw de du minus transportation pora pani just whatever adu mama mafia choba ma phara ga mami pulaga istime la holaga mayam prasada Warakre, wakan tamina gre, sengdo krena. Amutang putok pinapang ngamba. Adugumla ba ibung ipa, atoba, ichang toba, yachang ba, nong saguma matawda. Nachanar case antivina. Could any loan ragane nizariba. Manipur unita MLA tare layeba. MLA tare sida moy masen lingzen manadre korwa to ebani. Kanana hagabada mana say state unity onyadi Manipur state unity onyadi machetara pa yabagi. People mamada lay yabaneba. Number 1 point. Number 2 point, parties ki atopa member karana. Habadi parties ki NPP the yauriba member karana.
Meitei the Soklakdra Wapam Karapu Kalakwada Madugi Mayokta, Wangang Bagidama NPP Manipur State Union President, Pamasi Sintropo, Wagani Hanagi President, Yumnam Joy Komana Fondo Crab statements that I elaborate on the giver. Meitei Soklakdra is a Karama ground over. Separate administration cookie terrorists Natraga Southern Nagagi Drava. Greater Nagagi Drava. I own some Zage Papung Zoikomar. Amutan Serto Bill Papung Zoikomar, Yong Nabigama. Honorable NPP की president ओइबिरबा हौजिना फम लौथो पिग्रबा पाबुंग जॉय कुमार अमदी हौजी NPP की कारग लेरिबा लेरिको लेरि एम केंद्र पलावै के नोइने खंगवा फंगातनी मैतेई सोकदा बाइसे करंबा मैतेई कुकी टेररिस्ट कुकी की तोंगानबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ला और मैपी साउदर्न ग्रेटर नगालेला नत्रगा करंबा नोबा मैतेई सोकदा बाइबसे सियाम नैना फम थुएबा She naina na buhana bada ay nupasang deba. Siyang na bada. Si clear ang kada ba? Abong zoy kumana. NPPSC hana kamdong na lera kibano kamdong na manipudik hana na sapong na kibra makoy ozigi president kay oy diba atoba mana power exercise story bodo ko pabong man oy rakra bodo naina pam to ebo siti manipur pazala kangan na ba? NPP amagi National People Pasigi Party sigi Resident Party National Ori Basa Manipudi Sapong la Kibra Kanana Hautorapano Kanana Togi Ban Habasa Marichuba with document or Putopica da Baneba Babung Zokomana 2 minutes and Bayareva Nong Sha Amo Maya Yao the Shendi Batadi I know Babung Jokoman and Sa Nupa talked about Jung talked about Nong Sa Amo Yati by Ganiva Putopaneva Sino Queen Putora Banina I could eat Tomolang Tana Leba My dish shokada by the Karamano Daddy NPP na Karigumba Separate administration the Yaramaba Nataga any integrity kai bagi greatest southern greater Nagaland everything that Yaramaba targati I quit Amogana NPP label wapam late table. Masista support or about Meitei MLA na Kariguma Meitei Shokada Wapamasda support over MLA Yaubra Nataga Yaw the Rabisu Babung Zoikomana Nupa Tona public stock at the Baneva. Meitei Shokada bicycle money pusida Meitei Kata Shokada Bagi Pota NPP na Neiraroi Nataga NPP collaborate or Chakadaba parties the Karma party no. Masi may exact na kang matok tayo ba kundi kusumo sa dole sa Neiraroi ba aduga pa ay na hiningi ba NPP da hausita puna pa BUC sa yam yaw bani ay koy handa ki no is kiwe ba resident party ma form tong na ba kan na moy meeting taw gre ba aduda koy manipu se yaw de ba akoy na kanjagi ba kanino manipu yaw de ba se na aduga hausit na sida khabada phongdori ba manipu de invite taw rokte na hausita kagi phongdok pi no ba I could North East Ki Oina, I could religion, culture, I could indigenous tribe as it can never get the Makta, India government, the Yam, the protocol Pazaba, Amadi resolution, Kayata, and a point Kayapu token Naina Kiba. The Wodoba High Manipur step up the Yauki de represent Togi Deva. Matamama represent the Matam to the Ikogi, Matam to the NPP, Nakoina, Manipu, the Kari, ML, Nakoitarina, Karimata Nuina West Hadok, the Sakarinova. Aduga Hausitana, Pamlo Tokre, high big timing do, Matam to the Hausitanuina Cherolas, the Yauriba. They how Pangtoki Basusia. Masiki Sumatami Kulsina Simba Pangtola Akanga Basana Kangi Makada Pangtoki Basunate, Handaki State Asida, Konake Samana Lakada parties, shape and Yawabanezida. Yaning Deva. And I know Hinido, BJP spokesperson Pabunga Makwa, Oiramba, Hositi Oidrava. Mana BJP spokesperson or name at the BJP Tagatli, BJP Ashwam Tangango Yadeva. Aduga BJP spokesperson do Pumki Gakanda, BJP Ashwanga Podi, Mawalo Devina. Likewise, any ICD, BJP ki MLA or Maga BJP Ashibangang Mangamdraga, BJP ki Congress or the Gamana Congress ki to the Leperga BJP Ashibayaba, Nanga Panupa in a Sumawaz. Likewise, Congress Yamaga Congress ki Ashiba Nangamdraga, Congress Toga to Bazia, Duna BJP the Chongchalaga, Congress ki Hulaga Wanga to the end of the Sumawa Logdeva. Aduna, I know Badi Nako, you are the leader. Leader amo oibegi civics responsibility, moral political morality, but Hazana itikanga systematic or now strategic planning or now. Naina Haningeba, Kawaninga Tabakudima. Aina Karima BJP, not a Congress party with Matam the BJP, as with the ID nine, Angani, some Pongna Honor, Masu, good leader Kaweva. Adari Babung Zokumai. Adai Hamza gave. My day shocked by the Karamanova. My day shocked was only intriguing, not that I could make a shock of the table. I could make a Lara Banate, I could meet a resource like the source like the Banate, I could meet a strength like the Banate, Hiram could make the brain, the knowledge, the creative mind, innovative idea skill, engineer Kayakayana, Putoga Nainari, IT skill, at Ochobada, my money for my day, Puruna, Atoma Kale.
hiram kudimakti matamda subject kudimakta Meitei na kaitaba majing tharibani aikoi na quota do phangi tabagi aikoi do competitive oi haibagi wani quota system da lera magadi Meitei gi Manipur sida atuke mati Manipur tok toko prithvi da ngan thogina hosi ngan thoiba lepti aikoi gi Meitei kari asonba legeba aikoi Meitei gi kari wakhanda loksing da thongna da kari asonba legeba dudi Meitei sokada ba haibasi only integrity neba I strongly I am akibam ta yawdan ai ngasi haiba Meitei sokada ba sa makoi na phong do pangam daga so ai na singneba Meitei sokada ba di only integrity neba aikoi gi integrity kai ba songya ya roiba aikoi gi Manipur gi oiba map ama integrity kai ba sa songya ya roiba kana gumba Meitei MLA na integrity kai ba sida wapam sida kari ma yana ba MLA ba di madu chung thokada ba neba madu miyang khangna madu warakada ba haibasa ai na pawng in PP Joy Kumada ai ngasi haiba ai kije sanani waisana se Meitei sokada ba haiba integrity kai ba khakada ne ba koi Meitei so ise akoi integrity kai ba songya ya roiba koi di integrity kai ba songya ya roiba dudi haigada ba neba so be cool thank you so much myam ko and issue mayam thokani ba ngasi so ise ma web meeting mo thoe ba ai status so myam share do bi ko akoi ju da kala u de ba adu ko to bo national media worldwide ne akoi Meitei gi do kitang khanbiram da ba hai tare kali no ba koi bu ubi do se to ko situation do understand to bi u hai ba ne ba matam da Manipur gi SP additional SP police ko di mak red zone da ngam khai jing ngak na ba gi da mak talang thengnari ibung ipa kaya lang thengnari mioi kaya no yu mai cha ga chinari kaya masu legidre adi ngam kai da mak ta thabak na thongna na mangjin tharaga ibung ipa kaya pi khamna kre purak tumbang sapang khangdana ima IPS na kha da musien wang da musien gamen ta ba na da ba Manipur gi situation du da adu gi matam du da isi ma nangi we meeting do nangi injury do thokre akoi yu khamu khangau de ata bu pau tai ko adu da airport da loba lak du na lumbra akoi gi integrity na lumbra ba isi ma integrity na obviously lumgani ba we are the people of Manipur hai bese akoi kawai da bane ba adu gi wakando integrity akoi se smile smile na lakti do akoi matam da Manipur gi integrity gi issue ma chaung na leibana maram oiraga integrity kai ba ya ba gi issue ma leibani na maram aduna ai gi ok ta ba du dai kya ko shu thoi doctor na wahi ma haira mo ba ise ma na media du da thamoi se pen ge habani da aduna question angzage ba ise ma da su ko integrity na lubra adung airport ki personal gi ba emotion aduna lubra adung gi perspective na lubra ba se ai khangzage ba so yam ti nungai te ko ana hosi se mu angang gi aina su hai gre ma hiroi shi ba gi du su madu da ai khoi gi ba sira matung da angang du gi dignity mang bo gum urak pa gari da thadok ki ba do mi changi gari oira magadi thadok kadra ha bi achobo hang ma lak pa sira ka ta ga le ram ba hakchang do ma sa gi dignity mang ba ya de ba asi ba mi da dignity thambi ga da ba ne ma gi right with ma gi dignity se phajana safe and na haizeri oina handling to bi ga da ba ne ba asi ba thang do ba hakchang asi ba thang do ba se aso ba thang do ba su madu uba phang de ba mara maduna community ba messages comment off to bi ganu sentence force na akoi bu mi bu thomni mamong da thoma chaki ba gari kya thoma ka chaki ba mioi kya thoma ka chaki ba basri it is not new chapter another chapter na te ba hanjat puri potu su thokra bani chekon da su thokra bani ba masi laibak ti bani ba masi athoba matam da governor na masi home department na masi miang changsang ga da bani kan san to ga da bani ha bani da masi Manipur da le ba bureaucrat official kunu mang su kan san to bom to e ba ai di sin ai hai sin hi to e ba ama du gi mai ra pai bi du to oroi eko ko mina hairak den haibana khana gadra nataga front end organization na silai ba se ai khoi gi de bakta ne adu ai khoi su yabom tha ai khoi gi ni aina thongnai ting torga thokpaduna karamana phage se kan bi oba adu natabida adu kai chakrege du yang hormaga adu kai chakrege adu injan adu di amna dirty port si na injan ba dialogue makala mani aina su ai lozage ba injan ba ne ba noina du front end organization na adu to ta to haira mani sai ni mai bin sarani ki kanani ke moi noi ha ba loi to ke gi no kai no ha ba yang ba chata ba khoi masinda adu gumra ba yani yamna phatta ba hu ka san ba ne ba